पत्ता चो अरे Hi everyone, welcome back to my channel. Ka channel kala welcome le cheu. Milo la subscribe lo milo subscribe bula ka video milo like bula milo share sakula. Chuan tu na handar li chan veri to zing lam ka tho hun to Melvin school kala hi chuan ke chu tho ma hi angai china tiffin le ap breakfast te siamanga ya chuan chuna chom hevel te preparation sign ka dar china chuan tu na hian choka ka tifai me ka chantu ka tifai ka muwa ma se zan la yakhan kan pa khari ra cham nyang Maggi nge siam kha ka shelawa choka kha lo ti thok veka thomno te kha dana khana da ngai bok silawa kan da fel khom vea chuan voina Melvina tiffin tura chuan lemon rice South Indian style in kasiam dona la toching kha kan heilawa chuwang chuan ka chhum thar le do na hei cho hi 15 to 20 minutes vel ka cha le anga vina tiffin tura khan lo fried rice ka siam fried rice ka ti lemon rice ka siam tuma kha kadi patta kha kan nei lawa kan thenum ten an inbul aswan ane kawa kan zuk lo do kan zuk no lawa ke men ka kalnam lawa tu na da zing da li chanveri chawa to jan kan pa ka shwaya zukla lo kan katia so lai sone hai kadi patta om chu kan nei lo pa he lai mi kan wa lo china uyin min bho kan kawal haw na sa em ka phukot mai ठीक होगा बस होगा कड़ी पत्ता चो अरे तू अंडे जरलो पिटबुल कशिया hey ke chuka to hian thora te blue ate pon tho china hei thora hi tu in lai me kania thora tu ya hal to chuan choka hana ding var min en var zela tu in hal to chuan Melvina lemon rice tur chu hetian cho hi kukara kan phit tir longa hetian bela an chumpa ngai ang thin khan kan chumanga chuan atui kan strain leanga hei zana ka thleng vel ka silfai vel kha remna khan karema chanchu ka thleng thi hulna basket kha tel tu ka khatvek zela chuwang chuan arem na han rem photanga chuan thleng sil tur ka da thin hi sil ka sil le china hetiana rem na han karem masa phot china an vai hian chuan hele mi ra ka hian hemi ka bada hian ka tiffin hovel te ka da china to zana khan kan pan thila siam hetian masala bur te kha lo da mix ve ka omna khan om box silo kan da thalea chuan hei Melvin zana lekha zir lai a book te hi tan te wala ti dar ve ka omna po ada ngai book sir tan zenga ka tho hi da ni tin da sakanga ya omna han a lekha zir chu tan ma he book he pe to ba da top zela lemon rice chuan hei peanuts kan tel lenga mufali kan tia mizo tringen ti ka shelawa kadi patta kan tel lenga hei hi chan dalania hei hi urad dal kan tia white tringen mizo tringen ti ka shelawa hei marcha rawania
hei hi an chammu mustard seeds ania kari patta ka zuklo khai tan container ka storage thina anhwai han tissue ka pha phota chuan kari patta kha ka sila ka ti hula chuan achunga han tian tissue in ka cover le china chuan airtight container a ka da thina 1 week vel chu ka dave thi हे का कुकिंग लाई का रेसिपी श्याम लाई का वीडियो शूट का बैठ लाग तेलो को ट्राई पुर का कन नेना रही तोल तुका कन पाए गैजेट दुनिया का दाकिम वे का तिली मासे का मंग ध्याम लोवा जानला या जिंग ला कन पा का मंग वे दुका त्या मिलो शिलेंग तिंग मंग वे का त्या लेमन राइस श्याम तुरचुआन हे थिरबे लहन तेल कन ले फोतंगा के चुआन ऑलिव ऑयल बोर्जियस ऑयल का मंगा अतेला लुम तोतिया खान an chammu kan thel ma saphutanga chuan chana dal kan telanga chana dal hi tlemin kan ti brown nga chana dal zuwa urad dal hi kan thlak lenga tlemin chana dal le urad dal hi tlemin kan ti brown do nga achan chu a brown lo chuan alang moi lowa urad dal kan ti kan thlak zo khan hei marcha ro hi kan telenga marcha ro hi tlemin kan ti brown bokunga marcha ro kan tel zoa hetian mufali peanuts kan telinga peanuts si mizo chungin ti ka shelawam comment da han min lo shil ula peanuts si mizo chungin amhing anei nge nei lo ti kha hetian peanuts po hi tlemin kan ti brown do wanga mufali tlem a brown to tia khan hing kan telnga hi ni English strong engan tikat lo thengil le ya hing kan tel zoa he hi turmeric kan tel lenga ayang hi tlemin hi ta kan telanga tlemin kan choknga to mi zoa kari patta kan telnga kari patta kan tel zoa khan he tan cho kan ti hulsa kha kan tel lenga kan mix lenga chuan hei Melvina tiffin chu ready towa tlemin ala luma chu wang chuan kala chin lowa tlem ka dawo da alum lai hetian chin chuan cho hi a chedua hei Melvina bottle ka refill lai me kania skula keng tur mania borsil bottle ka lei sakha discount in thatto kan lekha skula chinga tibbawa class room a kanwa en le ma se kan hu zo lawa keipo ka te line bottle chu ka tibona sa tol tuka ka haushpa mase min chuna nyang bottle hi atibau pailu tuka hey Melvina tiffin ka pack lai me kania tiffin bag hi online trengin ka order ania double ticker ania hnoila mai hian a lunch box ka da sakchina spoon ne na spoon po hi tissue paper in ka cover china chona chungla mai hian hei a cho ei khama thil ei tur achangin choco pie de yakut velte ka pechina hey here last I hand a bag hi ka pack sakchina a timetable an timetable according an timetable I han voin khathas jenia drawing periods an nei buka englo a bag hi chuni tin hetian an timetable kalmhai han ka da sakchina homework te tikim lo te hi ka check vek china diary parents diary te han parents notes te madam te han anzia nge ziak lo the ka check sak vek china a grammar book te hi ni tin ke nga ya grammar le handwriting
cursive writing book hi shaina nya chu bo chu ni ten an kenga kha achang chang thengil thina ni ten check sak angai china pencil te rubber te hi hetiani tin check sak angaya a pencil le rubber chu ni tin aruchina ni maya tibau zia ni tin rubber pakhat le pencil pakhat le scale pakhati chu tibau shim turani ati bolo chan a de hi complete lawani mai Melvina bag apek zwa khan darkar chanve kala neya daru ka Melvina ka kai tho china claimin inchun ka vacuum dawa achan ju chunla mahan ka boy chinle tuka he chunla mach Melvina lo homayan lunch te hi lo prepare ngai ve ka man chinlawa jo jinkara han kan tipa china hey Melvina ka kai tho lai me kania hetian tho doro Melvin I tho hunta katia hetian zinga he chan tho pai velo thina nia ke chu ka khai tho lan ka school khai lai ka she chwak thin hey a tho zing heten khai tho chan pampering hi tle wina ngai thina Melvina chu hetian kan pampering lo chuan tho hi a she chin du tuka ma chu John Melvina final ready to and was out to breakfast sportive zauto a haircut ka titira minina khan madam khan asam sei tolo to ka haircut tisak room in tia haircut ka veti saka torate blue ate pon hei Melvina lo thla tuma ka video hila thleng tur chaw hinia milo like ula milo share ula ka next video kan mlo don nia